Tokom sušne godine mjesto se ne može prepoznati. Do pre nekoliko nedelja ovo je bila reka, najšira i najsporija na svetu. Njeno ime dočarava sliku ritova obraslih mahovinom u kojima gmižu aligatori. To je floridski Everglades. Ovakav Everglades poznat je širom sveta. Visoke krošnje borova na niskim humkama okruženim plitkom vodom koja se proteže do horizonta. U Evergladesu se mogu naći biljke i životinje kojih nema nigde drugde. Prirodnu ravnotežu u ovoj vodenoj pustinji održava jedan neočekivani element – vatra. Mali požari zapravo čuvaju šume. Borovi su otporni na vatru, ali ne i ostalo drveće koje bi ih zagušilo, tako da ono nestaje u plamenu. Međutim, u vreme suše kao što je ova, vatra može da se izmakne kontroli. Ovo je priča o godini katastrofalnih požara. Pozornica je bila pripremljena za katastrofu još onda kad su ljudi počeli da utiču na prirodni dotok vode. Everglades se napaja iz jezera Okeechobee, koje otiče na jug prema Meksičkom zalivu udaljenom 160 km. Reka je široka 80 km i duboka 15 cm. Ili je bar bila pre nego što su prokopani kanali. Delovi močvare su isušeni da bi se dobila obradiva zemlja i gradovi snabdevali vodom. Tad su počele i nevolje. Jug Evergladesa je zaštićen kao nacionalni park. Veliki deo je i danas prerija vlažne trave prošarana borovima i tvrdim drvetom nazvanim hamok. Čuvari parka patroliraju u specijalnim čamcima, a posetioci dolaze iz celog sveta. Jedna od životinja koju žele da vide jeste jedinstvena ptica, floridski ritski jastreb ili jastreb pužar, čiji opstanak zavisi od dotoka vode. To je grabljivica, ima aerodinamično telo, veoma je brz letač i opremljena je opasnim kukastim kljunom. Ritski jastreb živi u močvarama, neumorno tragajući za plenom koji se skriva u travi. Sigurno ćete se iznenaditi kad čujete šta lovi. Oprostit ćemo vam ako ste pomislili da se hrani malim sisarima, zmijama ili čak pticama. Možda bi oblik kljuna mogao da posluži kao putokaz. Sudeći po neobično uskom i povijenom vrhu, sigurno je specijalizovan za nešto. Ova ptica pretećeg izgleda koristi svoju veštinu letenja i izvanredan vid da bi hvatala puževe. Floridski ritski jastreb hrani se isključivo vinogradskim puževima koji žive u vlažnoj travi. Ako ima dovoljno vode, ima i puževa. Prilično su veliki, zapravo mnogo veći od onih koje sladokusci poručuju restoranima. Međutim, jastreb pužar je isključiviji od bilo kog gurmana. Njegov jelovnik počinje i završava se tim specijalitetom. Odbačene kućice prekrivaju vodenu površinu ispod jednog od njegovih hranilišta. Odrasli ritski jastreb pojede 2 ili 3 puža dnevno. Svoj kukasti kljun zavlači duboko u kućicu da bi presjekao veliki mišić koji drži puža, a zatim izvlači telo u komadima. U rano proleće, prvih dana kišne sezone, jastrebi počinju svoju svadbenu igru poigravajući se na oblačnom nebu kao lišće koje opada.
Nekad su jastrebi u ovo doba godine preplavljivali nebo. Čak i danas u knjigama možete pročitati da se gnezde u kolonijama. Nažalost, toliko ih je malo ostalo da su se kolonije svele na usamljena gnezda koja se vide tek tu i tamo. U Floridi je 1979. godine bilo 460 ovih ptica. 1981. samo 120. Nismo potpuno sigurni zašto se njihov broj smanjio, ali regulisanje dotoka vode utiče na populaciju puževa, što opet ima posljedice na jastrebe. Drugi problem je vreme koje pogoršavaju ljudske aktivnosti. Ridski jastrebi često su prisiljeni da svijaju gnezda na nepogodnim mestima, na drvetu koje nije dovoljno jako da izdrži udare vetra. Najbolja mesta za gnezđenje ponekad su suviše blizu izvora buke, kao što su saobraćajnice ili prometni kanali. Jedan par je odabrao mesto u krošnjama niskog drveća. Kao većina ptica grabljivica, ridski jastreb pravi neuredno rastresito gnezdo, ali ako drvo izdrži, ono ipak dovoljno čvrsto da se u njega polože jaja. Kad sviju gnezdo, ptice se pare. Pošto je jastreb pužar toliko redak, ljudi žele da ga vide. Deo parka je otvoren za posetioce cele godine. Jedna od glavnih atrakcija je ova ptica. Međutim, to znači da se u tom delu parka jastrebi ne mogu gnezditi. Čamci s posetiocima ipak predstavljaju samo manji problem, jer još postoje velika područja parka gdje su jastrebi bezbedni. Omogućujući ljudima da organizovano vide ove ptice jeste najbolji način da se ta područja sačuvaju uz podršku javnosti. Do pravih nevolja dolazi tokom sezone gnezđenja. Po vetrovitom vremenu, koje je uobičajeno početkom kišnog perioda, gnezda svijena na manje pogodnim mestima bit će u opasnosti ako je drveće na kojem se nalaze suviše slabo da se odupre naletima vetra. Veliki prsti i kandže za hvatanje puževa jedva održe ridskog jastreba na grančicama po mirnom vremenu, a kamoli na oluji. I hranjenje postaje teže. Za par koji se gnezdi, nevreme može da bude prava katastrofa. Razbijena jaja su samo prolazna nedaća. Poremećen dotok vode u Everglades predstavlja mnogo ozbiljniju i dužu opasnost. Niko ne poriče da je voda izuzetno važna za poljoprivredu i ljudske domove, ali nešto nije u redu s načinom na koji se to reguliše. To je najbolje pokazala godina katastrofalnih požara. Pošto crpne stanice i ustave skreću vodene tokove, Everglades je lišen svoje prirodne odbrane od suše. Velika količina vode ne potiče od kiša koje trenutno padaju, već od dubokih izvora na severu koje su napunile kiše možda i godinu dana ranije. Šećerane i uzgajivači šećerne trske uzimaju suviše vode pre nego što ona stigne do Evergladesa. U normalnim godinama to ne smeta, jer u vlažnim letnjim mesecima padne dovoljno kiše da bi se nivo vode održao. Međutim, kad je godina sušna, potrebe Evergladesa i uzgajivača šećerne trske povećavaju se u isto vreme. Pored voća i povrća, šećer je jedan od glavnih proizvoda Floride. Nacionalni park, mada ubire izvestan prihod od turizma, jednostavno nije u istoj ligi. Zbog toga se u sušnim godinama visok nivo vode u veštačkim kanalima održava na račun onog u prirodnim tokovima. Korenje drveća ostaje ogoljeno, količina kiseonika u vodi opada i čitavo područje vapije za kišom. Poslovi trpe na različite načine.
Kad nema vode, vožnja čamcima gubi svaku draž. Park i ljudi koji žive od njega gube novac u vreme duže suše. Makoliko njihove nevolje bile velike, životinjama u parku preti ozbiljnija opasnost. Ako kiša uskoro ne padne, plamen može zahvatiti ceo Everglades. U vreme poplava stub može da izmeri 3,5 metra vode. Sad je njegov donji deo utonuo u skoro 2 metra spržene ilovače. Pored uginulih riba i onih koji se još bore za život, užurbane bube gnjurci stvaraju surovu iluziju o kiši. Kad svima preti smrt, ovi grabljivci uživaju u svojim gozbama. Everglades čeka ono neizbežno. Kad voda prestane da dotiče, životinje Evergladesa ulaze u spiralu gladi koja preti da desetkuje njihovu populaciju. Mala plava čaplja je srećna što je među sasušenim vodenim zumbulom našla rečnog raka. Sve vrste čaplje oskudevaju u svakodnevnoj hrani. Luizijanska čaplja čeprka da nađe nešto što bi joj zamenilo uobičajenu ribu. Spirala se nastavlja. Riba koja je uginula posredno izaziva smrt drugih riba. Bakterije koje se razvijaju da bi se hranile lešinama uzimaju iz vode kiseonik neophodan drugim ribama za opstanak. Ovo je zelena čaplja, osuđena na glad kao i ostali. Odrasle ptice mogu da dopune obrok insektima i njihovim larvama u vodi, ali one s mladuncima koje moraju da hrane nalaze se u dvostruko težem položaju. 4 gladna ptića u gnezdu čekaju da se roditelji vrate s hranom. To su anhinge, potomstvo jednog od najuspešnijih ribolovaca Evergladesa. Ovu zmijovratu pticu ponekad nazivaju i vodenom ćurkom zbog njene veličine i lepezastog repa s belim vrhom. Postoje još 1 ili 2 barice s nekoliko preživelih riba, ali ih treba naći. Anhinge love pod vodom, kao njihovi rođaci kormorani. Ova se vraća kući roneći, možda da je ne bi videli na putu do njene gladne porodice. Pre nego što proguta ribu i nahrani mladunce, dobro je izlupa. Dok nivo vode opada, ljude koji se brinu o parku obuzimaju crne slutnje. Protiv požarne patrole stalno nadleću park. Kao što smo vidjeli, mali požari su normalna pojava u sušnoj sezoni. Ekologija parka ima samo koristi od njih. Čuvari međutim strepe od velikih požara koje je teško obuzdati. Uostalom, Everglades nije potpuna divljina. Ljudi žive u parku i oko njega. U sušnom periodu vatra ozbiljno preti kako ljudima, tako i životinjama. Leteća vatrogasna kola samo su jedna od mera predostrožnosti. Helikopteri su neprestano u vazduhu iznad sad već suvog Evergladesa. Jedan tvrdi hamok izgleda se čuvao nešto vlage, ali ostatak parka je neuobičajeno mrke boje.
Tamo negde malobrojni preostali ritski jastrebovi bore se za opstanak. Ne pamti se kad je Everglades bio ovako suv. Požari nastaju prirodnim putem kad ih za vreme letnjih nepogoda izazovu munje, ali i neprirodno od neugašenih pikavaca i vatri ili razbijenih flaša koje deluju kao sočiva. Gorivo nije samo spržena trava, nego i tepih od mahovine i algi koji zastire vodenu površinu. Sad kad vode više nema, suva mahovina leži kao trud na ispucalom tlu. Teško je prisjetiti se vremena kad je ovo bilo korito takozvane reke trave. Pozornica je spremna. Duga sušna sezona pripremila je fitilj. Čeka se samo varnica koja će ga potpaliti. Prvi oblaci dima naziru se visoko na horizontu. Protivpožarna služba spremna je da stupi u dejstvo. Miris dima izaziva paniku među životinjama Evergladesa. Plameni jezici ližu kroz travu, terajući sve pred sobom. Prizor u upravi parka podsjeća na hiljade sličnih u neko drugo vreme i na nekom drugom mestu, dok ljudi očajnički nastoje da obuzdaju hirove prirode. Ironija je u tome što su prirodnu katastrofu izazvali čovekovi višegodišnji pogrešni postupci. Bombardovanje vodom iz letećih vatrogasnih kola doneće prekasno vodu tamo gde je trebalo da bude sve vreme. Vatra zatvara puteve i ugrožava obližnje kuće, ali ne predstavlja ozbiljniju pretnju za borove. Oni imaju debelu sunđerastu koru koja se milenijumima razvijala da bi opstala u ovim uslovima. Tako borove šume ostaju, dok mladice tvrdog drveta nestaju u plamenu. Vatra održava šume, kao i šiblje i palme u njima, otporne na vatru. Međutim, ne postoji životinja otporna na vatru. Vodeni bombarderi imaju beznadežan zadatak. Mada avion može da izluči po 3000 litara vode, cilj je suviše veliki i vreo. Najveća količina vode odmah ispari. Požar može da se širi samo u nenastanjenim područjima, koja su i onako bespomoćna zbog nedostatka vode na tlu, ali se život i imovina moraju zaštititi pod zlokobnim crvenim okom popodnevnog sunca. Dok jedna vatra jenjava, u blizini se rasplamsava druga.
Prirodni požari su izolovani i kratkotrajni, a ne ovakve katastrofe koje mogu da traju danima. Jednu od posljedica velikih požara lako je predvideti. Šta će biti s puževima kojima se hrani floridski ritski jastreb? Dok vatra guta njegova hranilišta, odgovor postaje očigledan. Na tlu koje još tinja leže tužni ostaci životinja nastradalih u požaru. Kovčeg kornjača je još živa, bar tehnički i privremeno. Rakuni i zmije su mrtvi. Posle pohoda vatrene stihije cijelo područje deluje beživotno. Ima možda još samo ugljenisanih insekata da prehrane pašnjačku čaplju koja čeprka po vrelom pepelu. Vinogradski puževi sigurno nisu preživeli. Ostale su zdrobljene kućice koje se puše. Život se ipak nije ugasio. Kroz duboko korenje trave i ispod oprljene kore borova još teče biljni sok, pripremajući se za ponovno rođenje kad stignu kiše. Sljedeće godine, kao nekim čudom, malobrojni ritski jastrebovi opet lete iznad Evergladesa. Nacionalni park je preživeo ovaj napad, ali je drugo pitanje koliko još godina suše i požara može da izdrži.